Mayam Khumjari Pek News ki Manung the Mayam Taram Noksari, Haukiva September, Kunmangada, Manipur Police Department, the intelligence report. Yam secret by report, Madudi, Tenopal ESP office, Tadok Laga, 5 Assam rifles be report, Karamba report, Moregi Eriada, Kogi, Kane and Lusing Laga, Kane and support Toraga, Natangak Laga. Drugs amadi nongoi maru di kulai kaya ma pusil kadore hybrid report ama masida hoigi sabsaba action lokhat pina ba thaba message ama social media da viral orakpa aduga loina na hariba CSC hoigi X Twitter account da Dr. Lamtin Tang Hawkip Kuki leader amori ba ma X account hana leak orakpa aduga sigi mamang da su Manipur lainga na thokpa Manipur ki security advisor na haikiba wafam haitare Manipur da ningthina train taroba kuki lalhoba samapan sangsil lakre haibi wafam hauki September kun da hai kraba matung da amuksu September kun manga same day numisidani amuksu mahang sengtoki bani kabai sengtoke da Manipur da sing wafam haiki basing do madigi sabsab khudam changdam phangde haiduna security advisor bani Manipur ki DGP na hairi wafam do sengtoki ba same hairi bas numisida aduguna ba information Tenopal ESP office thokpa information secret message asi leak oirak padagi tungan wafam lae aduna hariba sigumna ba official secrets aduga intelligence report mayama failure pa leak orak pa natraga thawoina leak oi libra haibagi singna su leiba aduga leak oi basing marumda kari oi bna madugi chapsap action lokhalabra haibasu lokhapati udri aduga leak orak pasin bar mon kanda tungan madudi yegna bana haibtare national interest hon bakangbu nasu maduda khudong sab laurabra Manamadana, when secrets got leaked, have to the current of the Impact News ki studio da Langshin Video say Hek Tangana, Langshin Biboza, Dr. Dhanabir Laishram, soil scientist, Hamdoza Dhanabir Noksari, with may I the Langshin Biboza, Rinku Khumukcham, editor Imphal Times of the Rinku Noksari, Lorena Matai Tang Langshin Biba was a Shanta Nahakpam, General Secretary, UCM ni Santa Noksari. I hand Masoza, Dhanabir Yana Laksaki, or in a Sigis official secrets act 1923 in Amus Lady. Adu Masiki Ek Adu Manung the Yarba Mayam, not Matangi session that Matangi round in the Am, the Tamzaning is a Sumaina, lick where a pussy, or from Toprakamai lick where you know. Sigum Bayam, so open documentama, Nataga, Aron Bamaya, Marona to Mayamas, Mina Mayam, Savak Parks in Mamorkanda, a Sigum of Iran Siki and Santana Bagi, Masamu, Branda, Tawina lick with Helakanda, propaganda amateur, Ibrahim Wafam Sinadana, Masida. Niyogi matungna di logi matungna di migi lokham thopation lokhal haibi wafam su lady adu masi wafam lokhat pi wafam di thengna di haitare adu mamang da government of Manipur natra government of jan hai hiba masaman official in thokra ba che ka aba lalin ra sumi haibi ke du ba justification adu rectification mayam to bu su leire adu masi matang da mayam ma sigumba sanine ba mayam da sanine ba gumba natra threat kumba praja da threat kumba ohela pa ya view ma lakpa kari wafam phongdo pinu da Kkay Manipur ki hojiki maruina akoi ki security advisor adegi DGP ko moi wa khana baje talle damna talle ba asing bagi sam talle ba ko aduni aina he haiba legitimization crisis hai di moi si they have power and function ko that is granted by law. Not Chumdra. Moreover, they are paid for the service of the people. Moin Saribu Tolopsi, Miamgi, service to nobody. Adegidi Moida Pai powers in the Ain Yaraga Peter power and a function. But now the question is, senior power and a function, the Kanagi interest no for whom they exercise their powers and function. Question to Viaba. Adu the Naina Talhazi. Why we with the India see in comparison with the other advanced countries of the world ko akoine am sakhale gan pai haiba neba aduga India gi manung da am sathina tin char ga leba amadi leipanga pasi makhal ani neba amana permanent executive amana temporary executive ko temporary phajde na khoina political executive ko lengak pa mantri MLA minister P adegi di leiba me am jing moi je temporary executive have the vote card rim talk to never. Ade mathang say the mana primary from the pai the job ko. Kainoida Moidi Ado President of political executive however. Aduga Sagi officers in city IPS permanent never they are permanent executive ko. Asing Bagisu policy same if a coliba amata was mo yauri never.
yawnedi house to putopada maut siliba minister duna sum tokshan na haidra kharadi yam hena hiba mani gi wani aduga 95% di moina torga lo ingang sakpa tobu ngakne ba aduda now the question is thamningi di ke India ge kwai dei phattaba ina sagi chasan ba yam phattaba pot haibadi kenoda akoi ge executive ani is a friction level executive ani is a conflict haina de administration da dimasi friction ka weba akoi ge officer permanent executives na ton yam lebido sagi political executives na high bazina tobam te yadaba tawbe yadam ni moi haida dum yes sir na tawra sum leikidoba ada ani sigi magi manungi magi wisdom degi di moi gi intellect loi yenkanda di sagi akon bagi sin yam khang hai ne bako chumdra kiya ado moi si adugum du sinaba yadabida sagi political executive to high bangai sum tawrga leibasi da kaim kanda moi warok tan moi patok tok san biya ba patok tok san bai di soining laning an lanjano akoi tok patok tok lore gaina khallaga tawba degi inthin waina tasan na debi taw harga tawdi tawju khara delay tawbi khotbi India gi si in any department da uneba si koina magi administration da organization ko department si ko adon sigi executive ani gi kano se friction je India da am wange hoji yang seba akoi gi security personnel gi security gi my department si da di magi akoi gi transparency gumba de confidentiality akoi pai dok pa yadaba jam leiri ba RTI na musang yadaba khon RTI na sang ba yadaba kam yam leiri ba nium ni adu akoi changi hai ya phute ba akoi gi security gi alert bulletin na bulletin adum phongi adagi moi weekly security intelligence report adum pi ni ko adagi di intelligence profiles on terrorist organization ne terrorist ki thengna ba ki profile ga semini adagi di security threat assessment ju leiba security threat assessment jakore security national security ka threat to is assessment ga lega posi phasa phasina loina puthu ine ba ko adu gi de maktani dana khoina magi kanu se khogi karaita nangi intelligence ki da khoi leriba IB wegera adagi CBI wegera adagi NIA wegera ko even NCRB ga ina crime record bureau bu leba ade NTRO ina khogi technical research kangbu su leba aduga mayam NCB ga ina narcotic control bureau ga is mui mayam ji loina baksi intelligence ka nogi manung dani dana ko adubu asu yamna wangba asu yamna magi structure ji yam phajana leiba aduga hojik si India ge intelligence network si mapan ge phau lam jing Israel degi USA ga si khoi maming yam leiba poni dana ngasi di India si khra yam wangna lokhonar pamatam neba sida Manipur context se tawiri myam si Manipur context se tawiri myam si yengulaga di yam sathina kapning mam yaureba coming mo already see kaimna say intentionally to whenever hiramani da yes intentionally hiramani da tawi number 1 da sumaina akhoi kano say rumor me am je thoga khun ngak pa kari kai lari ba me am lalobu ke le me am je lolan da ba pochai pai lehen ba elad hen ba adu combing operation to nuai na yes adu oja da point am ta thamni adu na barabar kan hoji mayam hainari ba 30 sida spagi matam je loshale ai tare amu exchange trop ya bi khudong sabun logdori bra ha ko aduna 30 na mo sai segment leudo kangbu duni na adu ju yaw no cover tor ka doine ba September 30 matung da atei jidi longning kan den nungti khulai phare khal phare adi mi phare gai tori me am je hoji lanji hoji kuki na he kapak troba thama khayam kapak troba ni bok thi khangwa lalobam thi khangwa ba santi dei dem ba lalobam thi khangwa khulai zum thi khangwa loi catching to rne ba khulai catching to ji to khang pote ba han jo bari to le ni kana pha ge ba adu da thamning di adu me am ji sum higa ye ba do ferment to na te ta sum kapadi khulai lote de ram putho ani suba point go jai bi intentionally ani suba jin miyam ki hen ba yes miyam ki hen ba ji moidam kanei ba under threat hoji jek se Manipur de leba miyam ji manung da maitei ji masi ki hen ba ji yam thi change ba ai di keno da thengnari ba lan ji socially economically politically akhoi miyam ji hogot ba sung umdana sai tara kun de hogot ba umdana baina nam ma lai ne ba kaino da akhoi gi angang gi mindset ta
Swai Haidana Yam Chon Waro put any labor. Number one, the Payaboni, as a part of India, as a state of India, a quick mind says that India is state Miami can never interstate disparities. Must see Yamti Waro Queen Hasina. The Athena foreign Europe Tiki and Pazaraga, a quick Torimi Amzi Yundana. I did see interstate disparities. Are the Anisubada India get top states in Gimina, not on the Mipan Tabazi, racial discrimination. Tau de have a adum tori, who's it different got. A quinaga, light coming at the from the towing hang is a tosin to the deas reservation pump on a pumaya, the Nigator. Have the Yamna, Hosipo and Patriba, Ador, Sigi, Warubuse, Indiana, Yam Tuna, Ta, Krada, Sai Kradeta, Hongan Munga, table, Matam Sang never. It will take decade ama and Isang never. Aduki Changmudu, Naira Pala, but no modista manana. Sagi interstate disparities like the way I got. Overall Indians in a Kozu Indian and Torposuaka, but Matam Chang never. Adugi, Waro Budu, Laying Song Budu, Laybazigi, revenge tendency, Mako the Popu, Tolo, the Koziam Solan. Socially, economically, politically, like them never. Aduna heck over the year and below was it. Koi 3rd May 2023 was supposed to kick a Loina Maxida Manipur gi Miam Zingzi Kari Panaba Port Kari policy planning Kari Yaw. Okay, Manipuri Miangi Panaba to Matan state official in a Panaba Natragatu Sakotorana any in any legal security point of view that hey, Faganaba level man is my league where Salabina Miang interest cry lay no have a question of one Hangai, Matanoza Mulaxagay, Santa Tamzani, but the same question I tare. So minor Sumba. Yam secret of a point, secret of a canoe to see later, say Yam secret is lazy, Yam secret is lazy, although some rifles of people. Come I know, Masida behind Masida was other behind minus Sikumbagi psychological trait, at the Miam, the Aspagi, Oiba, Hide 30, the Mari last Haitare, Adop extent of Yabi Belly district sing Adoga Belly police station, the Hana, the extent of Yana Badumba, Mayam Toribra, and then some the Musu. Cookie site is right at 20 acid boy as over really sat down bull later to consider Sigi against the Hitare, Sigias massacred message against the Cookie National Army Subakoy of CM Tadore is easier than a tape. So mine Harris here false propaganda, and the mass action Lakopam to Iga and Hyper Wapam Karpongore, Adanaquiti La Canoga, Sigumba, drugs, Nunda, Quayam the Sunday have a Pongore, Adana, Massina Mayanda, propagate Toribra, Mayam the Samna Libra. Maduga Hariba May 3rd Horiba Iranzi, Lotion Babam Kandanadum. Adum Tandanagi, Adum, Wakalunam later, Brahabo on the net. Come on, Tamini Santa. Hoyisigi can say Manipuri, May 23, sorry, May day 3 the year of Iranzico. See Manunga Hoyi can say, as I uncontrollable environment, uncontrollable environment, Semgalakwa Sagalakwasigi Manundago, Hosiki Manipuri, Laiva. Security apparatus saitare center na semakpa jaga mana control tawba jaga khara aduga state na control tawba jaga khara ko masida political tasal hai political tasal lam leiram se ngasai gi jun gi swaida akoi gi kano je kano security advisor sima appoint tawra matung si matung da akoi gi government jina akoi praja jina security gi oiba kano je unified command je hoi gi CM da PU natraga pinu kholo akoi sequence na pa yenga lakpa ma dakar oi ko yenga lakpa kan je da sai gi handak ki lanje orok gi May June July swaida Assam Rifle ga Manipur police ka lainagi ba confrontation ma amma ko si confrontation ma amma den de gi ngasai ga ta indigenous tribe yaw da bida kuki ne haje ba kambu sina sem ga lakpa makoi gi presentation national international media da ko adugi matung da mu ngasai gi national media sing sina kano se Manipur as a कहता है Manipur haita di aina haini Manipur sina angle amadani kuki na haiba Manipur se ngasai gi maitai central government ga ina moina hai je ko si gi si maitai central government hai ro ma moina pangi ma ma adudagi mu continue la ganda Assam Rifle gi XDG hoi kai hoina moina another core division amaga
amuga create tawre hai tare ko amuga ju thugai re moina ko adi manipur sidal pulai ba police ani ni ade nga sai kuki police ai ma mai te police ai ma moina ani lei ade nga sai manipur police ti mathau pajana tawde moi gi keno sidi moi gi walking work style je am questionable oi ga hai ba je si ma am je haira matung da nga sai keno se national media da han gi khoi gi kuki singi kuki militant singi oi ba narco terrorist singi oi ba yam chawba moina yam chawba step ama moina lorok bada sai gi rocket ki matang se yaura kan da ko sida akhoi gi manipur gi ke ni ko akhoi gi security apparatus da manipur gi leiba police amasung state ki leiba intelligence then even kano se IB the state ki SIB ke ga lei me am siga kano se ke ni all out kano ma war ma ko ngang ge di internally leiram ma se all out oi ba sai ring manung da changa ga ngan ge di politics to na sai tambo ka sa Dhanabir IB du maina oza Dhanabir IB du maina ngang ge di politics na phazal la thamam ma do ngang ba je hen man gi dina lan je kuiman gi dina oji di all out yare thin na je na tawga heta pai phang thin na ba gi war ma torok ba da manipur gi ngasai gi security advisor je mangon da la amba question mayam du gi oi ba ngasai ko politically state ki leiba politics se mana ai wa kan da ma understand tawra kan na ko ngasai gi leak se ai di state government jina Assam Rifle gi matak da kai umba question kara hang ba yana ba thawaina thogan ba gi thon ba de ani du gi confrontation to hena nuai na ba ai ta re hena nuai na ba tawba man ba gi mong ma ai mitade ai meyeng de maina ui ai ta re maram di aina khoina ngasi me 3 da gi na ngasi bawda lakpa sida Assam Rifle ga di border maru ina border ga tori bse si akhoi gi core issues di illegal immigrant ne ba khoi si NRC ek to gi bda NRC update to gi formula je ek pang gi bda illegal immigrant khando ga madu gi ngasai gi su gi militant me am du moi sis to ga ma gi oi ba India constitution na pining ba position ama piraga ko khoi India da bu len ge bu ai su electoral right pi da ba noi smile le bo khoi constitutional decision am le ga dam ne ba constitutional decision je lo ba ya dra ni na lo da bi da khoi gi senga sai Chanai halaga tham ba ya na ba pot tu da sai gi all out oi ba sai ai sai je do final bout ama to ba ya na ba final bout senga sai gi mai tei ga kuki militant ga to ba na te ko ai na hai je na political final bout ama to ba ya na ba masi gi like se yam ta ka oi ba paper ama di oi ba mam di ga no ga da masi like se gi ma gi kano se maning je sum yeng ban da tom tv na ma na like se Facebook lo tho hab kan mon seng do li ne ba adui matung da amu tom tv du seng do khra ba pot na te ai pot to amu ka ma na amu ka statement am tholai ne ba then Assam Rifle adagi kano na ngasai gi kano sina army na amu ma na through Twitter question to ri ne ba adai Twitter do mu muthat khri ne ba ko Twitter do si yaw ma roi ba amu muthat khra ne ba ko aduna si gi je ai no jai je do politics ki manung da kano security apparatus de khoi gi security setup se sigi manung da moi ani gi labor relation je phatre ai ba gi open noi ba kano ne ba state ki oi ba mechanism am siga center gi le mi ba hana le mi ba maru ina hana le mai ta ko Assam Rifle ji ga moi ani gi marakta kano intelligence ki oi ba leakage khara politically public ta haidok pa ya da ba ko ar na lan ba khara akoi state police na ju soi ba khara le ba su ai wari bo ko kai ndi fence border di ar na nga ai be wani state police na ju su gi kari gi record di state su ngasai gi su gi kano gi committee manung du da kano state ki IG myam yauri ne ba ko aduna matam sana moi ta hugda sing do ta hugda da gi ngasai ozana ai bi ba political decision lo ba matam do thing da gi security apparatus to da politics na taison na ga da politics na matai da thaido ga pham ga le ga mayam sida ani do just a plan poto ina chathare ba ji ko sumaina akhoi ai mi yeng da di sumaina oina hai ta ko sumaina oina yeng ba mathau tai adu hoji leiba keno sida akhoi laibak thi bi kai no ai ga da laibak thi bi kai no ai ga da akhoi na sigi hojik leiba keno sida moina sengdok jen nyam toina tawbse security official amana kai hojiki kai gumba government gi agency amana law gi enforcement agency amana wa ma nga gi ta di madugi oiba hando jin lei roi tabne masi akhoi na Kuldeep Singh je ma je retired IPS officer ne ko ma yam kasu yam ka na high profile oi bana te mon na pi ba post se samna human right gi chairman gum ne ko yam chau post na te mon pi je ko akhoi gi ka ni mon da signing paisa sanction to bai authority kem le mo ai wa kan ko akhoi gi main oina lai ri si de khoi chief minister ne ko aduga khoi ma gi security de advice to ba dang sim hom da du to si swai da kin gadam ne si to gadam ne ha bu di khoi ma gi sima ma than dai decision na su ka su lo bu su yaram mo aina masi je aina yar mo ha ba athadi ke no kan lan je ko ma tam da ma point to gra matung da kangpopi highway si move to na bona da khoi mamang da
अखोई का कनो का CRPF की IGP निशित उज्वल लाइज मा ओप्स CRPF की ओप्स पाइब नुपा से अखोई वाई साकांदा मूव तौरो हायर बाउदा चंगसल लो हायर का बाउदा हंदुवन की बिजु लइयो हदी सिचुएशन नहीं याद होता कि हाई तारे को मसे अखोई फैक्चुअली अखोई ने थेंगना रो पोने अदुना हजिकी पब्लिक दा मोय अनि की मरक लइबा कन्फ्रंटेशन से पब्लिक ना याम का हेना अंडरस्टैंड का तौसलागदी अदगी नेशनल मीडिया सिंग ना याम का हेन अंडरस्टैंड तौसलाबा देन IB दे लेरमगदब रिपोर्ट मयाम अमा को अदगी ngasi ngarang ai wakanda Assam Rifle gi kano ngasi खबर दा sangai da ne thengna dong sai ko border fencing gi matang da moina smart fencing tawni ga na hairi ja si government of India na Amit Shah na Home Ministry na fencing ji tawrani 1000 something kilometers ja tawrani haiba kanda mana ngasai fencing model je lauthorokte Home Minister na ko aduga sigi issue je lautho matungda Assam Rifle sina masagi oiba status ko hai tare ko mana na leiramiba status se nemdar kadore na khalla kanda suddenly national newspaper amada mana oina the person who doesn't want to be named hai tare ko maming paningda nupa duna akoi Assam Rifle da leiba information matungina turen leiba jaga dana fencing toroi magi kano da metal detector hap kani adu movement tawne da terrain matungina semni hai pocha masi gi se इधर हाना हाई वांटे दो असम राइफल मथौ सुन नते बको कई नोदी फेंसिंग की प्लान जे BRO कनोगा टेंडर तो मतम दा होम न तौरगा BRO न मसी टेंडर जे मतम दा मान लौबने बा अदुन मसी लावकदो कामु जे असम राइफल नते बा अदुन मुन्ना अखोइना मुन्ना याम फजना याम क्लोज होइना क्लोजली स्टडी तौरकवा येंग कांददि आइनो जे हाइजबा नसाइगी सिक्युरिटी एपरेटस सिगी अनि की मरकता चनै फुनै न बलैबसे मसी याम ओपन होइना थोले अदुना पॉलिटिक्स ना मतम जाने इंटरवेन तौरकांदा मसीगी कोरोइबा सोल्यूशन अमा तौद्रगदि को ngasi कुकी हैबदी अखोइगी मिलिटेंट जिंगना इंडिजिनस ट्राइब मैम जे नोई अखोइना बन कौरे हाय होसिति नोमै याम पाइनरमने इंडिजिनस ट्राइब जे मरो लोन गमोयबा अदो बन कौरे हाय काना मसाना मसाई युमै थाजरगा मैतेने अटेक तोइना हायबसु यारनी अदगी सोमना कन्दसु ओजाना हायबी दुमाइना 30 की ममांग सिदा कयगुंबा अस्पा जे कॉल आउट तौरक तारगदी तौगेना खल्लगदी नत्रगा मतम खरा चनेना थमदाजु मोय फाजनबगी नत्रगा खंगदोकबगी याम लाइबा लंबी एमा को अदुदा सानबगी आई दी याम क्लियर का ताई तादि याम प्लेन वर्ड्स तायदि ngasai yam ni gai ni khoi nawai khoi anga oi kanda asina yam phasada mong dai tai ko khoina ga pam je nu pi je koina khona da anga makok kwat pa anga mi thai pi je ga nu pi koi do adu phibam da ngasai apong ma yam da thema ga ko ta social media je da moi thokpa asai de li koi la ga mai to do adu mai na ui yes adi mathan dum la chi ko jani ku site just trap or trick swai da oi be ya baki keno siam dai sumai na he सोई की बार लांच भी यारों का जो ऑफिशियली हाई भी यारों जो वासु तुम हाई तो रखा लिक भी यारों जो लिक वो हेल्प पसीने बराबर का ना तो आनु फ्लान ड्रामा आम ले रहा है बकी क्वेश्चन बनी कमाई था मिलेगा इंडिया की ना सिक्योरिटी फोर्स की मागे सेटअप नत्रगला पुलिस की सेटअप नत्रगा आर्मी की सेटअप सिदा कोऑर्डिनेशन लेते अदगी मखोई की मरक तक कन्फ्रंटेशन लाए मखोई मरक तक खेनबा लाए काइना तौरिबा पोतसे दिस आर ऑल ड्रामा को करीगुम मतम द सिगुम से तो इंडिया की सिगी सिक्योरिटी की सेटअप से अदु कैम थीनम स्ट्रांग ओइगे द मसिगी हायरार्किकल लेवल से एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज्ड तौर कंट्रोल तो बंगा मेबा फेडरल स्ट्रक्चर द स्टेट की कैनोन इन हाइजरगसु द वेरी स्टेट की पोतो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की मखादा नत्रगना कैनोगी माग इंस्ट्रक्शन की मखादा समवेयर फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री की लाख मतम दा सिगी पोसे लेंगन थमी सिगी फ्लो सिदा मोय मसेल की कुलदीप न हेड तौरिबा होम एडवाइस तौरिबा होम डिपार्टमेंट गा अदगी सोम द असम राइफल गा आर्मी गा मखोई खेनबा लाए काइनगा अदगी संदुइबा मैम से पार्ट ऑफ द ड्रामा ने हुजिक त अखोइना खंगदब से सिनी एनी डॉक्यूमेंट लीक से intentional leak naktani any secret document say it never leak out unless and until government natraga mage authority duna natraga madu handle tawriba sinduna moina pamdragadi ko moina pamagadi masigi potse masi darkar oy na leak oy basi darkar oy na khandragadi amukta leak oy de for example surprise state ki matamda surprise state haiba pot ama sem na bagi prot kano si torok matamda public domain da hana thamba ma changena through a reported newspaper ama khakta repeated journalism amagi through da siguma ama leire source na phange haibagi pot se thammi bini adugi matung da people's ki response me amala ga masidi oidong ma de na to khribini hando khribini aina haibadi secret government secret document na se India government gi oina di मखोई की मरकता पॉलिटिकल राइवल लेदना नत्रगा मनुंग द मोगी पोस्ट की मोगी प्रमोशन का बई खोटपगी अदाइदा खरदी लेनरम बे अदुबु अदु हावबदा सीक्रेट डॉक्यूमेंट हैबसे इट नेवर लीक अदुगा इफ
security concern hoiba India gi security gi concern hoiba adagi national integrity gi sigi pot sida concern hoiba mayam chidi likshmo yede Manipur da handak oi si kari gi no si number 1 aina masida swaida ne aina Imphal spinning is ko kari maram gi oirim no de yeng se ko Hambagi ngarangi kanogi moigi kene singna draka nomaiga puraga changni haibogi pawdu natringai mamangda 28 September da over 900 militants train militant mage kunthra rom saraga changre haibogi pot ama lik ohel idana lik ohel padu hujikta su takpi re dagi madu kanona akogi acknowledge tawre dana ko masi chumme haibogi press conference tawi security advisor na Security advisor numitu de kar before that press conference 18th of September da all monitoring akhoi ka unified command city yaw sing sigi head sing sigi meeting ama chief secretary office pham mi harim ne ma pham ga adudai du da loina mak army ki head yawribani loina mak yawribani yawroba matung da adu phamme phama matung da adu phamme na ma haini phama matung da tauba press conference ne ba ko press conference da mana masigi pochi chumye na hagalai ne ba ko hagalak du da adugi matungda spear ko gi kanona thagalai ni ex thagalak pasida moida details su pibir oina hangai ne ba aduga Assam rifle gi ex ta su thagali haber kanum hai madagi details su pibir o haibagi pot se anyway madumaina harakadu bagi maram se kari gi no before adugi press ki kanodo announcement do laitringai mamangda moi pulap phammaga meeting tawribani tawraga meeting tawba matungda lauthoribani lauthoro matungda masi akoida details bibiro khangde harise si hujiki kano sida moigi security meeting du da moise adu da hanghoba haihoba karim later bazala adoida di hangba later bida hekta madugi maram do khangna da bida kano na Kuldip Singh na masage apamba da hekta haido ibra sineba haido gadi mana madu kari do bogi haido ino number 1 mayam sida madugi potu da alert oina ba adugi plus mana Magi intention da Assam Rifle fail oire Assam Rifle ki duty natraga army ki duty lairiba singsi fail oire haibagi intention di oiramoi do wi maram di mana karigo matam da Indian security force mayam lairiba magi partner security force singse sidai sida kanagum amta da defame tongna moibu demoralize tongna ba thabuk ti amta tormoi magi intention di atopa mo oiramgani haibadi Manipur gi keno se huji ti akhoi sum senge edana ko these are all geopolitical the India gi oiba nation security ki portal lai asidi koi khange kari maram gi no habda hojikal riba Indian Council for World Affairs ai ba think tank group sina keno taweba akhoi ngarang han dasi akona ne ki ba Rakhine state ta lai riba oi rebel group CNF the PDF ki adagi CNF kariba CDF ki adagi Arakan army gi su yauna makoi si moi representative sing do asumda invite taweba that is a kind of recognition is high nei ko adugi coincidence kya lai get hek no ba kamai to ge da military junta na ko makoi gi hujiki lan chom ni PDF sing sida invitation na ma tawe akoi wari sanarasi peace talk ki invitation taweba adudi ani si kya ko related oirakre Hunta na tawridu moina control gamdre haibagi tawribra natraga kai tawribano aduga si moina control ngamaktabina peace talk toraga moi autonomous ki pot ta lakadu ribra ka haibagi pot ama khaksu leibanina so area si dum senga ku matam sida India gi di practically akoi moi gi kano sida daka orisi Manipur gi interest nate India gi interest ta Southeast Asia se dominant tawsi sidai sida Kaladan project adagi highway sigi port se transition is highway koi Bangkok yogadoriba $2,500 million ki kanoga sanction ka kanoga thada dana tawriba som the 400 millions ka thada dana tawriba port sing se masi yamna important oil port kum khakneba masi kanbada akhoi gi hujiki Arakan army ga kai se relation phabam changi the meantime masi maung ne ana moina laujariba moi gi lal hobada su makoi gi damak ta khulai pisan dana khojan dana tawriba asomda leriba KNB gi kangu sing adagi PDF ta su masing yami ko yami ba PDF gi manung da chin national army gi pot sina somda ga support tawdana tawriba somda pisalak pada makoi ne yam kanna poina pisal leisi yana ba group am khaktin ne khut thaba yada ba army na khut thaba ya de ko no ena adum somda gi instruction laktana leiriba haibadi su agreement tawri kangu sida army na khut tharo de moi da penalty phangbe ai apaina moi da ngakta personal ngakta da chagbe it is moi gi policy maker adagi ngasagi sigi drama sigi director oriba singdune ba darkar di okay yaza tension bi ragai mathang round la sigi hojiki do drama natraga just intention amgi matuna tawne haragati masina hadaki
เมเทอร์ที่จะทะเลเป็นลานสิแต่ก็ได้บอกว่าไม่จูรีบเนาะโดยฉันนิ่งได้ปวดมันยาวเราปลายปวดนี่ก็ไม่อุ้ยดราม่าเนี่ย มาสิเลยฉันด้วยเนี่ยมณีปูร์เซ่มาปานกี่ฟอร์สมาตั้งแต่มณีปูร์เซ่คอยกี่เมอร์เจอร์ตัวริชานี่ทบประสวงมาหมายบ่ there isกันโอเค UN กี่ provision เลยดีไม่อามันเลยดีบ่เด็กกี่กันนี่jurist की कनो ले रही है वो UTI पूछी थी तो jurist की कनो ले रही है तो मणिपुर तो गायब है but if Manung दगी थोड़ा आगा Manung दगी तालागा दी मणिपुर से कोई ना तो गायब है तो ये Manung द मस्जिद ताजर बनी हाईवे आवागे कनो हम कक्षिला आवारा है जिसको कोई मस्जिद जो खाना दया दी है अशें बगी दी मोइसे आउटसाइडर ने ना कोई प्रूफ तंग ना कनो ना रसू मोइसे आउटसाइडर नत्ती है बगी पोचे अमुक प्रूफ तंग ना मोइने याम कन्न सिली प्लान तौरी बनी तौबे आई नत्ती हुजिक तौरी बने अदुगा ग्रुप अमा सिगी मनुंग दगे सिदे निंजंग जाउ मना सिगी ग्रुप सिदे मोइना नोंगोय पाइबा ngakthana तौबनी है सिमा क्यामुग यामना उटके है मतमदा थादो होइना ग्रुप अमा लेरिबा ngarang nahanchu web कनो तौबनी मखोई ग्रुप ती हारिबा लाल होबा कुकी नोंगोय का पिसिंगसिना मणिपुर थुगाइना होनरिबा पोटसे होय मोइना होय अखोय योइबा ग्रेटर ऑटोनॉमी गुबदुबुदी दरकार ओय तौबदबु सुंगाइना थुगाइना होनरिबिसे अखोयदि मसिगी मायुक्ता लेयेना मोगी मरक्तसु ग्रुप मै आमा थोइबनेबा अदुबु नोंगोय पाइबासिंदुना मसिन मेलगा थंबै वारिनेबको अदुना स्वाय एरिया सिदा अखोय मणिपुर से अनि थोंना थुगाइना बगी यामना अखोयगी 1951 दगी 49 दगी को मर्स अग्रब मतुंग दगी अखोयगी 51 भावबदा मुवमेंट लेरिबमेने इराबोट की सिगुम पोसे अखोयगी कनोगी अदुगी मखा तारकपदा अखोयगी मर्जर की पोसिदा यामना कंट्रोवर्शियल ओइदना अदुदा अखोय मुवमेंट उजिबो लोइदना लेरिनी मुवमेंट से लोइसंगनी है गवर्नमेंट करे नरेंद्र मोदी अमदी कनोगी अखोयगी अमित शाह गवर्नमेंट हारिसे बाय 2027 द लोइनी कइगनो कनो हारिबनेबको अदुगा बाय 2047 द विकसित भारत की कनो दुगी पार्ट अमो इना लोइसंगदबने हाइवा लाखने मणिपुर से थुगाइनबगी हाना यालक प्लान दुगा सोंगिसे सिनरपरा स्ट्रेटेजिक ओइना सिनरइबरा अदुगा मणिपुर से थुगाइखरगा मणिपुर मैतै हैबो पोटसे यामना कोई पिक्थबा सड़क तोहलगा करीम तो उपाय लेहंदब फिल्म अमदा थमगदौरिबरा हाइबगी अदुगी फिल्म बौता आइदि सिंगनै हैबदुने दा थमनिंगेदि